Today is day 7 of 30, and here I am showing up. As you can see, I look quite eventful. That is correct. Mwen soti nan mariage nièce mwen ki tap mariye avek ou Nigerien. Kom ou konen, mwen se Darlene Joseph. E mwen gen challenge sa pou 30 jou kote map show up pou nou kapab visible sou YouTube. E m'encouraje yo pou fe men bagay la tou. Mwen poko wè nou dim ki sa nou fe deja, but m konen ki nap travay pou nou komanse challenge pa nou an tou. Mes amis, pou ki sa nou pa jam invite m, nou menm ki suiv me sou lot platform yo, nou pa jam invite m nan mariage Nigerien. The ceremony was like a movie. C'était un kon movie. I enjoy every piece of it. Li te long, c'est vrai, mais activité cérémonie que yo te fait, yo tout step yo, at one point, li te réellement émotionnel. So I am so thankful, I am so happy that I had the privilege pou mte witness moment spécial sa entre ma très chère nièce and her amazing husband. Pendant journée jodi an tou, mwen te gon client ki ta fe closing. Mwen pat kala paske kounya mwen nan ou lot state. So client ta fe closing e mte gen my amazing assistant ki te la avek client nan closing nan. E mwen congratulate yo, mwen tre fier de yo ki te komanse proses sa mwa denye e ki gen klikay yo nan men yo mwa sa. Se kon sa. Lò vini pare ou konen nou la pou nou edo avèk proses la. Ide video sa yo, ide showing up sa yo, se pou nou ankouraje tout moun kap pase yon mouman tan kou mwen mèm la nan sezon sa. So gade lot video wap wè de jou 1 à 6, wap wè pattern nan, wap wè informasyon ki la dan yo. E m konen nou gen an pil pou nou pale, nou gen business ke nap eseye grandi sou internet la, men an pil nan nou ti jan gen an ti hold up, nou retanti, nou pa ka fe video. Mounou yo bezwen ou gen informasyon pou yo, ou gen témoyaj pou yo, ou genyen kelke swal gen dwa produit tou, ou genyen pou yo, fò vini pou ba informasyon pou yo kapab jwen nou. Tan kom te di nou, YouTube son bon resous ke liye pou kapab utilize. So, mem mwen, mpat mem pari pou mte fe video sa aswaya, but showing up my face was important. And here I am on day 7 of 30. Mapte nou de Messi Dieu veut pou day 8. 8. E sou pou kon suiv mwen, subscribe. We have a lot to talk about. After this busy weekend, I'm gonna get back in the rhythm avec informasyon sou proses sa ke mwen vle nou konen pandan nan sezon sa. De Messi Dieu veut ankor, son lot seremoni tradisyonel de mariage la. Wow, it's been an amazing weekend and I'm looking forward to seeing you guys tomorrow for day 8. Have an amazing evening. Eh bien, bye bye.